abanyamakuru babiri uwitwa Rugaju Rigani na Lorenzo bararwana. Abastar nyarwanda bamaze kurwana hagati yabo ubwabo muri showbiz nyarwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga Rugaju Rigani ndetse na Lorenzo Christian Musangamfura. Ino gahunda bakora yo kusanga abaturage bari mu karere ka Karongi. Wumva ukuntu iyi nkuru iteye ubwoba. Rubengera. Abanyamakuru babiri uwitwa Rugaju Rigani na Lorenzo bararwana. Hashize amasaha ataragera 8. Lorenzo yirukanwe kuri RBA. Iyi nkuru iteye ubwoba. Yatangiye gutranspira. Bakoze inama basanga uwitwa Lorenzo niwe wiyenjeje kandi nawe wakubise. Ku mwanya wa kane turasanga Kenisi wakubise uwitwa Christopher Muneza. Kenisi yarankubise. Yagukubise urushyi. Kiragiye wanze kubivugaho ngira ngo wenda wari ukiri na muto. Ni umuntu wubaha no gusanga byarabaye mu buryo wenda butandukanye no kwitangazamakuru. Kenisi mbabarire. Nta kintu mfa nawe narwo nari muzi. Dokuntu story yagenze. Twari turi nari nkiri muri Kina Music. Hari ibibazo twaturi gukemura hano kuri UTC. Noneho Patrick Nyamitari yari yagiye muri Task Project Fam. Yego. Aje aza sinibuka ibintu ukuntu byagenze gusa ntago Kenisa gusanga uri kuri UTC. Umva story. Kenisa nagarazamo. Sinibuka ukuntu byagenze gusa ntago nari ntwaye imodoka yanjye nari ntwaye imodoka ya Clement. So Clement arampamagara ambwira ko hari flash iri mu modoka Patrick Nyamitari aje kuyifata ahantu nari indi naho ngaho UTC. So ndagenda njya gufata flash nyizanira Patrick Nyamitari. Nsanga kumwe n'umutipe umupapa ntazi w'inzobukuru. Papa ntazi yambaye aga t-shirt ka vert. Ndaza nsuhuza umujama ariko dufite ibintu byinshi cyane byo kubwira Patrick Nyamitari, kumbwira performance yakoze kuntu byari bimeze. Noneho nsuhuza umuntu wari bari kumwe ntari kumureba. Wamusuhuje ntari kumureba. Utamureba mu maso. Ewa n'umujama ita rekuru urushyi kuko haba. Kwese mutipe. Domirwa tu. Kandi ako kantu hari ukuntu wakagiragamo kera. Kuko utita ku bintu mo ukuntu warakagiraga. Ewa nje nabaga ndi imiguru. Warakagiraga nyine juste ako kantu. Birashoboka cyane. Kandi ubundi usuhuza umuntu mukuru mureba mu maso. Iyo mureba mu maso. Ya gusa nyine nawe sizari inshingano zo kuza kubinyigisha nyine. Ndetse arikimana no kunkubita. Nambwiye sasa bro. Ibintu ari no kubimbwira nkakumva tu. Na kubigira ibintu bya danje. Nuko ndagenda njya mu warababaye nyine byarambabaje muri wowe ubabaye byarambabaje ku mubiri ariko mu mutwe yari atarakoramo cyane. Sorry ntagaranga irangiye. Noneho ndagenda njya mu nama nyine nsanga abandi. Noneho Tom andebye ahita abona nyine hano habyimbye. Ubaye iki ndambwira ari umutipe nkubise ngo iki ngo tugende umunyereka. Tom na Clement baragurutse ngo bagiye kureba umuntu ukubise umwana. Bose baragurutse turagiye na TMC na Platini. No Tom aramaze ninde ndamwira mutipe wambaye t-shirt y'icyatsi ngurira ni Kensi ntaguzi Kensi ndumwe wapi. Atagenda se ni gutu kubita umuntu n'ibiki no ahantu yankore mu mutwe naho. Ngo I know I slapped him. I can even slap him again kako ndavuga icyacyongereza. Naye nari ngiye kumurya box. Rega bidwaye baramfata yinjiza mu modoka. Umwanya wa gatatu turaza kwasanga aba content creator ba muri siporo aribo uwitwa Krista ndetse na Silvisano barwaniye kuri stade bapfa abakinnyi. Girira kabaga kubera wenda ni mbona abo bwabo bishize hanze. Ni izina dusangiye. Uwitwa Krista Leonidas ni umusimbizi. Aramuzi. Nawe ni umwanyikazi wanje. Yego. Hakaza uwitwa Silvisano. Niba rero ayo mazina. Ni iyo ni umwuka warumaze igihe kinini kuko umwe wasangaga gambirira n'ubundi. Ya uri muratotera muri aperi impamvu ngiye nshaka kubivuga wakiri kare nkabihaniza. Urumva? Wewe waba wifasha gacho. Ibyo se bivuze iki? Ubwo uwitwa Krista yaje kuri match afitanye abasti wa Dirgo Saro bitambitse mu kwitambika. Yaje muri match afitiye ikintu cyitwa ikidondo cyo kuza kuvuga ngo wowe Sylve uvuye muri Sekafa waramvuze.
yamuvuze ati ngo uwitwa Sylvie yabwiye abakinnyi ba APR Football Club ko Christian ngo umukobwa akoze umuhungu akozeho ejo ajya kumushaka bakabana. inde wabivuze Leta mutereta witwa Sylvie niko bivugwa. Leonidas buretse gato uraza kumva noneho aho byaje kuba ikibazo. gira vuba Umwe mu bakinnyi ba APR ahamagara Sylvie arabimubwira, ahamagara Christian arabimubwira. Christian arabyijundika aravuga ati njyewe tuzabonana. Uwo mukinnyi birangiye ejo bundi Christian rero abakinnyi b'abanyagana bavuye mu kibuga muri Tanzania, uwitwa Dawuda amanuka ajya kubasuhuza ba KK babanye muri Samatex ahura na Christian ariruka. oya Christian aravuga ati n'umwe batubwiye kuruga uwitwa nde Dawuda yaramuzi sati nyine wumva kuba baziranye na Dawuda ubwo basanga babaziranye ariko niba baragezaho bari ubwo basanga bafitanye ubushuti, ariko aravuga ati ntunkoreho bambwiye ibyo wawe ntabwo nshaka unkora bitubangura je niko bitubangura nuko se kuva tadari umunsi none uranyica urumva. Arangije uwitwa Christian aravuga ati ubu n'undi nubwo ni bya bindi byose wamukinnyi yambwiye nibyo kamige Sylvie. Ababonye Sylvie ari kuri telefone areba abatanzania bari baziranye bako barazanye nabo mu ndege bava Tanzania. Bose rega ni bamwe aza nk'iyagatera amugurukana. Witwa Aida arabareba abona ko bagiye kurwana ajyamo hagati azana n'umubawunsa w'umudamu barabakirana bavuga ati mugende mubireke. Umudamu aranavugira nawe ati nibukajye muza kwisebya ubuntu bwanyu bamwe bw'amatiku bwo hanze w'imbere y'abakinnyi muzi mu gutukana. ku mwanya wa kabiri turasanga witwa Aime Bruston ndetse na Bulldog aho barwanya bavuye mu karere ka Nyagatare mu gitaramo, ibyatumye Bulldog agwa muri koma cyane ko uyu musani Aime Bruston nyine ubusanzwe asanzwe afite dane ebyiri mu mukino njyarugamba wa karate mu cyitwa Shotokan. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga Safi Madiba ndetse na Nizo Kabusi barwaniraga muri Urban Boys bahuriragamo. Makuru yajyaga avugwa buranga uwo bita Safi ngo kwari ukuntu wajyaga umushyira no muri studio ukamurya inkongi. Ibyo bintu narabihaze ntimuzongere no kubimbaza. Mise ntanga n'itangazo. Ntihazagira umuntu bongera kumbaza ibyo kurwana kwanjye na Safi. Buri munyamakuru mwararwanya kiratije yanagihera.